napad na državu, tinjajući ili pužući državni udar. Hapšenje direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića ovako je okarakterisano u pojedinim BiH medijima u kojima ima savjesti o značaju ne pojedinca, nego institucije. Jednom sam u 30 godina novinarske karijere u potpunosti stala iza onoga koji je uhapšen onda kada je u Beču po srbijanskoj potjernici uhapšen general Jovan Divjak. Uradit ću to ponovo i reći, Osman Mehmedagić nije kriv. Napisala je Dženana Druško-Karup, urednica portala avangarda.ba. Gospođa Druško-Karup, naša današnja gošća. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše gledatelje. Gospođo Druško-Karup, zašto je hapšenje direktora Obavještajno-sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini Osmana Mehmedagića štetno za državu, a posebno za Bošnjake? U konkretnom slučaju govorimo o agenciji koja ima neprikosnovenu zaštitničku ulogu, sigurnosnu, državničku ulogu. Pa, prvenstveno to je velika šteta za državu, zato što Obavještajno-sigurnosna agencija po svojoj hijerarhiji, ne samo kod nas, nego svuda u svijetu, je nekako, rekla bih, odmah ispod predsjednika, odnosno u našem slučaju predsjedništva, i mislim da je velika šteta ne samo za Bošnjake, nego za sve Bosance i Hercegovce, odnosno za sve one koji Bosnu i Hercegovinu kao doživljavaju kao svoju državu, koji je vole, koji je vide kao jedinstvenu građansku, a upravo u tom smislu je obavještajna služba proteklih godina radila. Zakon bi trebao biti isti za svakoga, o kome god da je riječ. Pokušava li se ovim predstaviti kao da pravda stiže sve ili je zapravo riječ o nečemu sasvim drugom? Zakon naravno treba biti isti za sve i to je osnova vladavine prava, to je ono za što se ja lično i svi mi godinama zalažemo. Međutim, u ovom slučaju ja ću podsjetiti da je ovo već četvrta istraga u vrlo kratkom vremenskom periodu protiv direktora obavještajne službe, istraga koja je najavljivana od strane pojedinih medija, od strane pojedinaca u javnom prostoru, da ne kažem i od strane pojedinaca iz političkog i pravosudnog čak miljeja, što je jasno sve ukazivalo na to da se radi o vrlo smišljenom i dobro organiziranom planu koji se provodi već duže vrijeme. Jer Osman Mehmedagić je na udaru još od 2016. godine, da ne kažem od početka svog mandata. Možda ti napadi čak da su pojačani kada je visoki dužnosnik CIA dolazio u posjetu obavještajnoj službi Bosne i Hercegovine, kad se pokazalo koliko je obavještajna služba i njen direktor Mehmedagić, koliko su ozbiljni partneri i Amerikancima, a ja ću dodati i svim zapadnim institucijama, jer kroz projekte koje sam radila, koje još uvijek radim sa NATO-om, znam koliko je bitna uloga obavještajne službe ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u kompletnom regionu s obzirom na dešavanja oko nas. Afera diploma nije od jučer, ona je krenula prije nekoliko godina iz različitih kuhinja u RS-u, gdje se nekako na sve načine pokušavala nanijeti šteta direktoru, ali kroz direktora i samoj obavještajnoj sigurnosnoj agenciji. Tužilaštvo u odnosu na sve ranije rečeno nije ovoga puta ponudilo nikakve nove dokaze i obrazloženja. Otkud onda hapšenje, evo baš jučer? Ja ću samo vratiti se malo nakratko u prošlost, što je jako bitno. Dakle, ja sam upomenula da je Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine bila vrlo ozbiljan partner zapadnim institucijama od Sjedinjenih Američkih Država do Brisela. S druge strane, dakle, govorimo o toj nekoj 2016. godini pa do danas. S druge strane, pomenut ću da je upravo od tada, od nekih prvih izvještaja 2015. godine USAID-a, istraživanja, do izvještaja koje smo mi vidjeli krajem prošle godine od Pribeovog izvještaja Kornerove, OSCE i USAID-a, jasno rečeno da je pravosuđe velikim problemima, da je pod političkim uticajem, da ima katastrofalne rezultate, pogotovo u borbi protiv korupcije, pa ja bih dodala i kriminala i ratnih zločina, jer i uz strategije sve što imamo tu nemamo rezultata. S druge strane, činjenica je da mi upravo u tom periodu smo svjedoci afera Bobar banke, Pavlovića banke, afere Ikone, svjedoci smo dešavanja oko Aluminija, oko kladionica i bezbroj drugih slučajeva, do, kako je gospođa Vasa Vidović danas rekla u sudnici, do orgijanja četničkih hordi u Višegradu,
upravo u gradu gdje su pobijeni mnogi Bošnjaci, do pojedinaca koji su na kraju optuženi za genocid, a koji nisu uhapšeni. Dakle, s jedne strane imamo ozbiljne istrage gdje ljudi nisu uhapšeni, s druge strane imamo predmete gdje su pojedinci kao što su Milorad Dodik, Dragan Čović i kompletna svita koja je oko njih, koja čini tu strukturu koju oni grade, potpuno nedodirljiva. I onda vi imate, dakle, tužiteljstvo koje su međunarodne institucije odredile kao takvo, imate obavještajnu službu koja je izgradila vrlo visok ugled na kompletnom zapadu i onda se neko pita da li je hapšenje, kako bih rekla, legalno, legitimno, da li je to borba protiv korupcije? Pa nije. Nažalost, to je stvar samo politički potez tužiteljstva BiH kako bi, kako sam ja to jučer rekla, ponizili i direktora i službu i Bosnu i Hercegovinu. Jer istraga traje. Ukoliko imate neki dokaze, napišite gospodo optužnicu ili ukoliko treba, pozovite direktora službe, saslušajte ga. Nije bilo nikakvog razloga za spektakl, jer to je jučer bio samo spektakl za medije, za javnost, koja se sad potpuno podijela. Ja čitam komentari, zaista je pretragično da ljudi koji pojma nemaju šta radi obavještajna služba koja je to s tajne službe zbog prirode svoga posla, sad komentiraju je li čovjek kriminalac, nije li kriminalac, što je prestrašno. Ostalom, vidjet ćemo kakav će biti epilog svega toga. Vi imate neke nove informacije vezane za sam ovaj slučaj? Pa malo prije sam vam pomenula da je gospođa Vidović, govoreći jutros, na ročištu pomenula između ostalog te slučajeve gdje nije određivan pritvor, a to se radilo o ročištu gdje je bila rasprava da li će se produžiti pritvor za Denisa Prstića ili ne, i neposredno pred dolazak u vašu emisiju ona mi je javila da je donešena odluka da njemu se ukida pritvor jer nema osnovi da bude dalje zadržan. Jasno. Vi ste ranije povezali hapšenje direktora OSE sa saslušanjem glavne tužiteljice Gordane Tadić u VSTV-u. Koja je tu veza? Pa veza je vrlo jednostavna. Svako onaj ko prati ozbiljno ovu temu zadnjih godina dobro se sjeća da se već godinama piše o tome, argumentirano i sa činjenicama da je tužiteljstvo BiH i VSTV do odlaska Milana Tegelite da je bilo pod direktnim uticajem Dragana Čovića, odnosno Milorada Dodika. S druge strane, mislim da treba također pomenuti da je dakle, u ta dva pravca djelovanja, tako kažem, specijalnog rata prema Bosni i Hercegovini, jedan je bio blokiranje njenih evroatlantskih integracija, a drugi je bio urušavanje državnih institucija, što Milorad Dodik nije krio čak ni na dan kad je polagao zakletvu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i samo je samo je uloženjem Dragana Čovića u tu koaliciju pojačan taj pritisak na obavještajnu službu, na Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na oružane snage Bosne i Hercegovine, pogotovo na obavještajnu službu, jer je to to je taj, kako bih rekla, američki paket, jer su oni posle Daytona upravo stajali iza reformi obavještajne službe, oružanih snaga i pravosuđa, koji je ključan za zaštitu države, za sigurnost, za vladavinu prava. I upravo na to su udarili Dodik i Čović, naravno podržani od centara iz Zagreba i Beograda, odnosno podržani od Ruske federacije. Te ruski utjecaj, bojim se da je upravo presudan bio za rušenje direktora obavještajne službe Bosne i Hercegovine, jer je on bio najveća barijera za rovarenje Hrvatske obavještajne službe. Vi se sjećate da smo imali aferu oko toga u kojoj su bili uključeni i mediji iz Hrvatske i Slovenije kad je Dragan Mektić bio ministar sigurnosti. Zanimljivo, jedan jedini, ja mislim, dužnosnik iz Republike Srpske koji je sad procesuiran i Dragan Mektić. Imali smo afere gdje se pojavljivali pripadnici obavještajne službe Srbije na teritoriji Bosne i Hercegovine, čak dvojica obavještajaca koji su o tome svjedočili. Dakle, sve je to blokirano i zaustavljeno dolaskom Mehmedagića, a s druge strane presječeni su svi kontrolni konci koji su Dodik i Čović imali. I onda su oni stalno ponavljali da obavještajnu službu treba staviti pod kontrolu, da Mehmedagića treba skloniti, da je to neprijateljska služba da radi protiv Srba, a u stvari je to jedna od najdržavotvornijih agencija koja je, zahvaljujući Mehmedagiću, štitila državu, jačala naše veze sa Zapadom, sve ono što ne odgovara Rusima, odnosno Čoviću i Dodiku, a kao, kako bih rekla, pijun u svemu tome, što opet, kažem, potvrđuju mnogi izvještaje koje smo vidjeli, je Gordana Tadić kao izvršitelj tih planova
što nažalost i nakon tih brojnih izvještaja međunarodnih organizacija sa promjenama čelnog čovjeka VSTV-a nije dovelo do reforme gdje bi došlo do promjena i tužiteljstvu koje, dakle, niko ne traži da tužiteljstvo BiH drži bilo čiju stranu. Mi svi samo želimo da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine poštuje zakone, da se zakoni podjednako odnose na Zapadnu Hercegovinu, na Republiku Srpsku, a ne da od trenutka kad je Milorad Dodik zaprijetio i rekao da ni Sipa, ni ti ko smije doći u Republiku Srpsku jer će on hapsiti, da nikada od tada nijedne istrage nije bio. Je li ovim napravljena nepopravljiva šteta? I šta sada? Pa šteta je napravljena, to je bez danjega, zato što prvo pripremljena je atmosfera. Mjesecima se pišu najružnije stvari o obavještajnoj službi, o direktoru obavještajne službe. Mjesecima se iznose neistine. Dakle, mi živimo sad u jednom haosu gdje se zaista informacije ne kontroliraju, gdje se činjenice ne poštuju. Ja ponekad kad čitam što sam mediji objavljuju ne mogu da vjerujem jer je to jedna gomila laži. Nažalost, gomila laži koja je počesto instruirana od pojedinaca tužiteljstva BiH koji, evo, konkretno tužitelj koji zastupa optužnicu protiv direktora Mehmedagića iza sebe ima toliko afera i toliko prijava u uredu disciplinskog tužitelja da taj čovjek ne bi smio raditi ni u jednom tužiteljstvu, ne u najvišem državnom tužiteljstvu, a pogotovo ne biti u prilici da on potpisuje naređenja o hapšenju direktora obavještajne službe. Gospođo Ruško Karup, hvala vam puno za vaše vrijeme i za vaše gostovanje emisije Dobar dan, Bosna i Hercegovina. Hvala vama na pozivu.